ama sa in kapu in ming le in branch te min shil thayem simal som dong lian akania Ramon South branch hianin assistant secretary ni lai mek ani cái mà hi là tlan zawal ai lung kan ya Ramon South branch OMA hian executive committee member ni lai mek ani okay hi Ronald Walzik puya kania Ramon South branch why section ang executive committee member kanimek alom ome kapu YMA hi tan enge ani timin sai sak thayem le o dia OMA hi katana poi mo khop me kau khan thala ya hemi Christian na pian thara ti lawa chuanin OMA hian ka pian tharna ka ati ka sia kanun ko apo min kai hroi thuina se me ma OMA ka in mana tang hianin ke ma sim sim apo midang te ta na midang te pui du na thinlung te le midang te ta thil thati da du da thinlung te ka nei pha da se me ma chu chu poi mo thain ka sia kanun ai min kai hroi na sa ni kanun kong hi tam takin min kai hruaya a thalam ko apo min kai hroi na se me OMA hian chulai chu ka seidu lai chu ni alom om hle mai YMA le caution hi kal kop thei ni shaim kapu ô kal kop thei ka ti ke ma chon mo achan chu kat lok poi la lai tu jesu poi la ngoro ngoro dia mero futak si somo so ni le si si ka so si somo so toro ma toro ani chu pakhat kha zot to zona dang ani mai in branch chang in mi engzang ye lo tel thei chu som thum panga bor ve kan de chonin in branch chang in mi engzang ye lo tel thei chu mi som thum panga bor ve karon kala branch zai pol na hian avai som thum panga ve karon kal thei ni chu alom ome kan lo me ni pokon no be